Nadoknada izgubljenog vremena u drugom poluvremenu 3 minuta. Pogodio nebranjeni gol BiH. Samo 5 minuta kasnije Antidore je ugar sa Antoni izgledali razanke kod je pogodio Antoni izgledali ugar gola Begovića za izjednačenje. Loptu je postrešio, ja u 84. minutu loptu je postrešio. Ja stavio 4 postigao je 2 gola, se ponavlja loptu, 2 loptu je postrešio. U mrežu. BiH. I na taj način se odlučio pobjednika. Tačka. Uspješan gol za popularno zvani Zmajlo. Postigao je Željko Uš. 88. Onda idemo da je tu bio test za mnogi ekipa gimnastika kvalifikacija, tako? Miha Zjani opet, Miha izgubio. Samo što je
Ja sad kontaktirao kontaktirao. Sad ima sve ono olimpijske klubove ima. Sve izgubio u Koliko je Hrvatska igrala?